Ke itse nna ke mohlakwana ke motho wa Phura Leshwetla ke ile o mathelo ke Sekhobo ha Moshe ka lebitso hopola wa moqebelo mo le mo re tla wena ha hora ya pele fitile ka metsotso e 30 1:30 re tlisa lenane la Sesotho fela le bitswang Phura Leshwetla mo le tlang wena moqebelo mo le mo jwale tsa sila ka sheko lena re o tshwaretse dipapadi tsa Sesotho ka go tsona re qollotse papadi ile nngwe fela e bitswang morabaraba re tlo bua le wena go jwetse gona morabaraba ke o lo bapala jang o no bapala ke bomang utlwa he morabaraba ke papadi le bapala ke bahlankana kapo ke bontate ha o no bapala morabaraba ho no ho etswa mmapa fatshe hodima le tlapa kapo hodima lejwe ho se ba mmapa fatshe mo jwale ho no ho sebediswa majwe a manyane ana sebediswa ho bapala mo majwe a bana bitswa dikgomo mme majwe a ana le palo ya ona no sa mko fela kubu ya majwe la hlelo mo ana le palo ya ona e itseng ne bapala mo ho no hona le puo e sebediswa mo kana le kgomo ya koti kana le lekgutla ba o betsa lekgutla kana le lepireletsana mme papadi ena ha ene bapala sepheo le morago sa yona e ne le ho tshwarisa kelello e ne le ho ithuta hape ka tsa dipalo Basotho kgale ba la bohlale ha se hore manyesemane ha tlile ka taba ya thuto bana ntse ba sa ithuti bana ba ithuta ka ntho tse ngata tse fapaneng jwale papadi ya morabaraba e ne le engwe ya dipapadi tse nneng di ba thusa ho tshwarisa dikelello tsa bona tse nneng di ba thusa ho ithuta hape ka dipalo ho ithuta ho nahana ka mokgwa o tibileng hobane ha se papadi e bonolo ke papadi o lokelang ho sebedisa kelello haholo ka thata o tseba ho gona o hlole mo o tlameha ho sebedisa maano a feng hopola re itse re na le kgomo ya koti o ka bapala le motho yena bapala kgomo ya koti yena ba fitla o pereletsa kapa ba betsa ka lekgutla jwale ke maano a na sebediswa ha bapala papadi na Sesotho jwale e ne etswa mmapa o tjena ho no ho etswa mmapa o tjena empa ona o no o seba fatshe hodima le tlapa kapa hodima lejwe jwale ho bapala ka majwana a manyane a hwe e leng dikgomo jwale ke se ke hlalositse hore ene bapala ke bahlankana kapa bashanyana ha ba ditse na yemane kapo bontate ha ba le mane ba tshorisa dikelello tsa bona ba ne ba bapala papadi ena morabaraba ke itse ho wena taba di ngata lenaneng lena le tla ho wena moqebelo o mong le o mong Phura Leshwetla bekeng e tlang dula le rona etsa monyetlo hore ha e re moqebelo dula Facebook ya hao dula Instagram dula Twitter dula TikTok o tseba hore tla wena re tlo qhatsetsa ntho tse monate re tlo o jwetsa hona Basotho ba ne ba phela ka tsela efeng mekgwa le meetlo ya bona ke efeng dipapadi tsa bona ke difeng dintho tseo tsohle kaofela tsa Basotho re tla go phutheletse tsona hantle lenaneo la Phura Leshwetla number 1 Sesotho podcast beke tla rena le wena etsa molemo hore o kene mo comment o like o share di video tsa rona o re jwetsa ona gantse go tshwere jwang o re jwetse le wena rona na o e bapetse papadi ya morabaraba haeba o e bapetse o no e bapala ka tsela efeng haeba wa e tseba ka tsela efeng bua le rona re bue le wena ke itsela ka lebitso ke Sekhobo wa Moshe.